ole clear tu zong zong te in Java in chibai vekule tunruma hian Israel Defense Force IDF in an hmel ma Hamasawin Al-Shifa Hospital nuaya ral rel na munatana an mantrin lever an siam an mu chua chungchang kan ron tar lang dona IDF te hian a mun fangin an soizau pa chuchumi zo tongin kan thiam ang tokin kan ron da dona ni tuna hian Al-Shifa Hospital damdo in nuaya kanom meka kan omna mun hi leichung zo la tangin fit som thum pani vela thu kania hei kan malam hian inila kong thui tak akala lever akala kan kalzel chuanin kotlera street a avachuaka a thui zong hi metar za thum vel ni in kan rebokani tuna kan omna tanga chua zel hian damdo ina achuaka chong kan malama kan kalzel hianin kotlera achuaka kong hi apenga ale lama kan kalchuan mi mal ina alutani an omna mun hi kan lu chua don ngeya an ria da wangin an lo khar veka aphui theang berin an lo char nan tlata hei achung te hi han enila atra em ani hun rei tak an chen theina tur ti hria takin toilet te an siama hetilai mun te hi achang tlung em maya operational room le communication room antia electricity po thatakina oma damdoi in atangin electricity hi an la thla ani amaro chukan kaldon ti an hria da wangin hetilai room an man ro poimo an bung ro rang te chu an lo la chuak lok vek ani apialam hi kan fan chun som zelang han entai la hetilai te po hian tui khoina chauka aning chu hi an chauka ania rei tak achunga anom theinan ro man na rang an neya ei turte tuite hengan mamo zong hi Al-Shifa Hospital achunga tang khian an la thlawek ani a omzia chuan Al-Shifa Hospital hi an hmel ma te keima ni min beina na ral an rel na mun poi khoi tura anin mu khom thin na mun ani hei hetilai hian ang kal le taila room kan hmuwa hei hi room satlia ani lawa a hruai tulok deute om thin na ni in alangani achunga hianin air conditioning kan hmuwa in chunga tang electricity an la thla a tin a operate na po in chunga a oma Al-Shifa Hospital atang hian hetilai an lei vera an mamo zong hi an la vekani Al-Shifa Hospital kaltlang hian heng an lei ver chunga thil om zong hi an thununa an mamo zong po an la lutani he achung te hi han enila ceiling satli ani lo renga arin oma arin tlaka athale bokani apia lam kan fan chun zom zelang he ta hian in thirna alo om le a an lei ver Al-Shifa Hospital atanga lu ngai chu ania akong hi azim hiawa achan chu hetilai hmuna hian kan kaltlang theilo nan leivung le balu angchi bol hlo chi rangin an lo no waka amaro chu keini hian kan kal theinan kan kalna leng trokin kan thian fai ani kan kal theilo nan an lo noa an lo ti no kan ei ber chu apia lama kan kal zelang ama ero chu an leiver mun then khat hi achia ta wangin awai ero chuan kaltlang thei ani don lo ani ti hian a khat tokin kongpeng om zela hetilai te hian von ban thatak a om beka tlemin a chuk hleka a zoldar lo do hei inchunga tanga electricity an lak thlang na ni inchung kan hanti khan Al-Shifa Hospital kan ti na ani chu hei han entai la an electric operate na ani berchu electricity lam thil zong an khoina munania a tha thokhat viawa Al-Shifa Hospital atanga an electricity lak lu kha
heti lai hmun atang hian an sem dar thin ani an leiver hi a thaviawa a chung te hi han enila kum engemaw zat an sak to ti a hriata an uluka arin tlak ba ka atlo hle ti a hriata kan chu dan chuanin kum som panga chung vel tal chu an sak kan ring ani he leiver hi a leiver chung mun then khat hi chu a hlui to a arin tlak viau na chungin a chan chu an sak na alo rei to a kutan thlang na rei to ti na ani kan malama kan kal zelang a thim de ulaka mun then khat hi a chunga hian lai to om zela hei hi on thei vek ania ama ro chu electricity kan ti top ri awangin si det kan mananga yani heti lai mun te hi kan mel ma ho fir fiak ho hian a chim thut lo nan uluk takin an lo siama abang te achung te eng kim hi eng anga lei rit po in del sela a chim lo nan ruam man nan siam vekani a peng na in lu ahara kan malama khianin ong lo oma heti lai hi an chuana ania amaro chu a chiat to awangin leivung om trewa damdoi in marlama an chuak chi ani heti lai hi kotlera an chuak te nani chu damdoi in pia marlam pang kotlera he chemical tlang hian an chuak ani kan soi angkhanin an leiver hi angil pop lowa pakhat chawani lowa dingle veya a peng thua a then lai chu a phei dewa then lai chu a chuka chuang kan veilama kan kal le ta hei hi kongkhar satli ani lawa bom le hetiang chunglama tanga kan in do thlona ten na sataka an bom poa an him theina na an ma nei veng tu blast door an ti ania a phui thae me ma tin a him boka ama ro chu keima ni hian kan tlo do na wangin kan lu chhuat nuwa kan ti cheve kan heng te hi eng anga bom lo om po lo tla se eng anga ral thuam lo ong point lo kap se he an kongka hianin aveng don ti na ani chu uluk taka siamani kan ti chiat to awangin a that zia lang thei to lo ani hi heti lai hmuna hian an zubi ru thina ro te an rel thina ti chuan damdoi ina civil mi angin an chuak chho le a in hum him nan damdoi ina omte an hmang thin in phen nan an hmang thin ani hei frui akal treu mai hei hi damdoi ina tanga electricity an lak thak na vek ani a achunga an khol rang le light ti enana an man ani heti lai hmuna hianin an battalion commander hote an lut khoma an man roma mo le an ral thuam rang an lut a rowan rela ti chuan poi khoi turin pon lama an chuak ta thin ani an ral rel buk ani ve chu abangte achungte po hi asang thaviawa kan leng hal mai ni hei han en le tai la enge hei leivung oma hei hi chuana ani hi tuna leiver kan ti atang khan heti lai hi chuana ani le ta ni ching khan chuana pakhat kan muto hei hi kothlera an chuana mun pakhat ani hei leilon thatak mai lo oma kan muthia mang chumo an leilon hi a in cher chuana amaro chu kan in do thlona ten an bom to awangin chua hlei theiloin tuna hi chuan a umri ani chi chuan khami a chuana lo lam jok kha kan zo chhun zom le anga veilama kan kalmeka frui in zam chuat te hi atlang puin electricity an lak lu na te ani hloma a then hi chu tuyan lak lu na te po ania tin oi lai dewa chuan von ban an siam thin ani
hei tuna kan kalpel chia hi ni china blast door an ti ang chi bom le puak thei thil le silai laka him khopa kong ka pui tha ani leivunga tam viau mai dinglama kan peng le ta a peng ve ni ti chuan kha kan kalna kong kha heta hian na chuak chia amaro chu leivung ina no ve ka wangin kan chuak tlang theilo kha nia tuna kan omna hi damdoi in atanga marlam metar somnga vela hla ania hei ni china chuana kan ti na mun kha ania hei hi an leilon an chuana leilon kan ti kha ani heta tang hian an luta an chuak thei boka damdoi in avapo zelani alu na zong hian damdoi in apo vek tin damdoi in atang khan a chua vek thei bok engwangin nge mi in damdoi in bulvela building sang te kha in ti chiata in bom dar vak min ti thina achan in rethiam to in karing achan chu damdoi in bula mimal in te sarkar in te kha hemi an leiver lu tran nan le chua nan hian an mangtlata heta tang hian damdoi na an luta damdoi na chuan damlo mang ang tak te thilek lek te an oma tin damlo ba ka damdoi na thok tu engemaw zat an oma chung te chu in phen nan le in hum him nan an mang thin ta keinin damlo te le damdoi na thok tu te kan za lo thei si lowa khovel po in za turin min pe sei poka chung mi hring te chu in phen nan an mang ta thian ni tuna kan omna hi nichina kan thil mu chua leivera tanga an chuana le luuna ep chi ania mimal chen na lam ani ve thunga thil makte umai kan mu chuaka in beng ver de tur chu kan entir don chewani tuna kan kalna hi mimal chen na kan ti donga wantlang chen na ani zo kang chu tiang chu ania chunglama tanga in do thlo na ten an bom nual ta awangin hei pop heu huau te a oma kan mi ta ti kham dewani po in kan hrethiam don ania hei hi mi chen thin na in kan ti ang chi hi ani he chunga kan luta mi chen than na ti hria takin in chung khurma mo bungrua chi sang tui khoi na te e rong bol na mun te thil dang alo oma apartment changklung takani hei tilai muna hian in chung khur bung rang alo oma room hi kan fangkual zelang hei ta hianin boat kan muta he muna hianin naupangin lekha anzir thina wantlang thre dana chuan naupang lekha zirna mun ani amaro chu a chinna chuatan chinna kan han hon chuan hei hi alo om ta in hnuai lu thlak na ra bi ra ka alo om ta ni kan zo hlekang du angaro chuan a zo thei lowa hei kan han kal hleka step thata ka lo oma ra bi thata ka oma kan zo zelang kongka a oma kongka hi kan ti chiat to nu ani a an leiver chunga khan kan han lut hleka a chuk zongin a kal zela kan mu ang chu an han uluk zia hi hi leivera du thak na le leivera tanga ron chuana ania anti mai lo hle ani tuna leiver kan mu mek hianin Al-Shifa Hospital kha apoa Al-Shifa Hospital khan hetilai mun hi langmi alowina kal theani hetilai muna hian an ral muang lo an thla muang lo viawani chuan manmo takinan luta Al-Shifa Hospital he leiver kaltlang hian an valuta an thuam an tidang lama in phen nan damlo te damdo ina thok nunau poisoi lo te kha an mang ta thin ani hetia han en thuak chuan mi chen na in an lekha zirna mun naupang lekha zirna mun ania lekha te po an zir tir nge yakhi an zir lai chi rang te po kan hmua ama ro chu chung naupang te hriat lo po chuan an mai theiani leiver hi an siama chu leiver chuan Al-Shifa Hospital kha avapoa chumi omzia chu Al-Shifa Hospital hi an hmun poimo an leiver zongin apo ti na ani chu
ให้ตาพอเห็น classroom ดังอารมณ์อมเลยว่าตีแต่ปกันหูฮีน้าปังหวันจิรตีร์น่ะอินอันนี้เหตุไลฮีอามาเอรอจูน้าปังจิรตีร์น่ะมุนน้าปังอินคลาสอันกัลทรินน่ะมุนนี่กันเรียดเด็กค่ะพออีสอยเหล่าเตนุนนั่นละตัวระราลอันเรลน่ะมุนบุลันจันน่ะมุนเกอันเป็นจันน่ะมุนอันนี้ทรีนั่นนี่น้าปังเหตุยังมันรัวมังมีปอยข่อยฮีทิลฟูเหล่าตั้งนี้อลังอันนี้น้าปังอันมาชวนอามาเอรอจูอัตักตะกาชวนที่เส้นชัวตัวอันเกอันเป็นจันนะกงอันนี้เทียงจูที่ขันเกอกันกัลเทชินกันหมูเทชินกันโตเทชินวัดจ้างหัวพูลันเริ่มจินจูกันตาหลังโจนิโรเซกันหลอม